شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tenen suye hijiriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula shahru rajaba minye hijira sankalo wolonfulanna bisunyo mugani sabanai miladin nasarau kajjate ba fulani muga ani woro sankalo folo bisunyo tani fulanai ambe dawda bugu masjida rajaba mbo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله إلى آخر الآيات. كنوا ni ayawu anyu tafsiri gorobalike bi ambedo bunun kasiru yemun fo aya nunun tafsiri la. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن حول يوم القيامة. على بنك باريا على ناهيرا كاتشا كوروتا لندو أبنك باريا كبو قيامة كسيرانيا فيوما سيرانيا منون بقيامة كنكا على بنك باريا كبو أولوما. وما يكون فيه من الآيات العجيمة وجلاجل الهائلة. أني تامن شبا منون كبكو بامنون بك قيامة كنكا أني يري شراني يري منون كبو. وقوله تعالى ni ala ko ala min korta lendo ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ko finyeli beke buru la Israfilu de be buru finye danfe be sanka bawlon fulala danfe be duma kolon fulala bebe sa foni ala ya kanu ko munun kanasa. هذه نفقة هي ثانية وهي نفقة الشائق. أن يكون أنكو بن كثير بلو buru finyeli ye sinya sabade. Finyeli folo oye jatike finyeli ye fulana oye fsaya ye sabana oye sakakunu ye. Menitara tawsiri saadi tawsiri warauta ani doni kibaw ka kuma sahale finyeli nunu nye fulade. Finyeli folo de fule ninye mogo ube ijabe tige ubesa. Ako finyeli beke wahiya allati yamutu biha
hiya saniyatu wa hiya nufqatu sa'iqi konin de ye ku fagali mogo ka salika finyeliye wa hiya allati yamutu biha al ahya'u min ahli samawati wal ardi illa ma sha Allah ni finyeli de fenyana bebesa fenyana min be sanfe o min be duguma bebesa foni ala ya kanu komunun desa kama jaa musarraha bihi mufassara fi hadisi sur al mashhur komi anana ka bange ka tafsiri chogomi hadisa do kono ba ko hadisa ima hadisu sur ko buru finyedi hadisa donen do bangalendo komi abnana o hadisa kono chogomi ka jeya ka tafsiranye ثم يقبض أرواح الباغين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وكفى مغمون تورا على بون نومنا فو من بلبا كسا ويم ملك الموت سيا ملكيا منون بنمنا ويرد بلبا كسا وينفرد الحي القيوم ala kelempew de beto masamminye masanyana malen yatesa masammin jolen do ni damfembe alladhi kana awwala wa huwa al-baghi akhiran bidaymumati wal baghai ale ala minye masafoloye ale ala de beto ale de masallabanye min kallabali badabarado ani abeto badabada wa yaqulu ala bafo liman lilmulku al-yawma 3 marrat sinya saba ala bafo bi marali e jontaye sinya saba bofo bi marali e jontaye summa yuzhibu nafsahu bi nafsihi o kofi ayreba yere jabi qiyama kene jora dan fembe kununa ala bafo أنا المالك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الدنيا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم بمر لي جونتاي ني على دي مساباي ني على دي كربا مساي جيا مساكو بمي دوغو كولو مساكو بمي بمر لي جونتاي بمر لي جونتاي بمر لي جونتاي جابلي كلاتي سورالا أيربا يرجابي فيقول أبافو لله الواحد القهار أبافو بي مرليه ني على ديتاي مساكلي كربا مسا أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء ني على دي كلن تنبي ني على دي يفهم بكربا وحكمت بالفناء على كل شيء nye minye bani nyo o kiri fembeka nya kiri fembeka kwa bebe bade wala yuhyi awwala man yuhyi summa yuhyi awwal man yuhyi israfila ni besara ni chogola ala be mo folo min fana nyana maya o ye israfila ala bo nyana maya mana ni buru finyeli folo kera kuma sahalenye minye be jatigera be sara ni be sara ala be mo folo min kunu o ye israfila wa ya'muruhu an yanfuqa fi suri ukhra abe israfilu nya maria ko aka buru finye sinya wore mana sinya fulanai aka finye wa hiya nafqatu salisatu nafqatul basi ibn kasir boro finyeli sabana o yekununi finyele kuma sahle na finyeli fulana buru be finyeli fulana la finyeli minni kununi beke qala allah azza wa jalla alakum masamin kabba kurota leno summa nufiqa fihi ukhra o kofe be finyeli ke buru la sinya e wasinya laba finyeli worela فيجاهم خيام ينظرون أنا ما دمبو يرسرو دمبو مبو يرسرو قيامة كنكا وجولي قيامة كنكا نوبي قيامة كنكا سرانيا فيون لجي
أي أحياء بعدما كانوا إجاما ورفاتا على بونيانا ميا وكيلم كفي كاكي كلو منون كرولا صاروا أحياء ولبنا كنيانا ميا تغني ينظرون إلى أحوال يوم القيامة نوب الله جلك كتا قيامة كسرنا في يوم كما قال تعالى ومن ألقى يورلا ألا من كرتا لنو فإنما هي ججرة واحدة ألقى ساكا كنوني ويبور فيني كلند فيجاهم بساهرة هذا ما دون بوي رسرو وككبر تنتموكا وقال تعالى لكم ومن آياته أبي ألقى من شولا أن تقوم السماء والأرض بأمره ni sankaba bejo ani duma kolon no bake ka joni alaka nyamaru kande ni alaka taman shawde summa idza da'akum da'watan min al-ardi o kofe ni ala yawwele wololu kekkele ka boddugo kolo jukoro ija antum takhrujun abaw yire sorabe bo kaburu kono kana qiyamatene ka wa abdullah ibn amr radiyallahu anhuma كارثة من عبد الله بن عمرو مالك جكبو فلابيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك تشيدن ولك ترونا كسباكا يخرج الدجال في أمتي تشيدن كو الدجال ببونك منتونا فيمكس فيهم 40 دجال بتلبينا ندك جيا كونو منتون شلا لا أدري 40 يوما أو 40 سهرا أو 40 آما أبو هريرة ko aletaro ko dajjali ciiden ko ne dajjali bora fa yamkusu fihim 40 ko be binani de ke mo cela Abu Hurayra ko ne tado sa yala tile binani do ube kalo binani do ube sambinani do aw 40 laylata ube su binani do فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ندجال بورا على بي عيسى مريم دينك على بو فنا بو ابو عيسى كنو ابو عيسى فنا ابو بو عيسى بجيغي يادو عيسى مسا عليك نيانا مالند بي سامفي na jigina de abaka jinya salinke ko fi ala be isa jigi maryama denke ala ba jigi ka annahu urwatu ibn mas'ud as-saqafi ciden ko ni sabun maryama jigina ciden ka sheba dobe urwata ibn mas'ud as-saqafi ko isa ni o bolende do ko abe komi oche fa yajharu fa yahlikuhu Allah ta'ala dajjali be bange ka bokene ka alaba halaki asamin kurota lendo summa yalbasu an-nasu ba'dahu sinina sab'a o kofe mugobe sanwolon fulake dajjali kofe laysa bayna isnina adawatu juguyate mugo fulani nyogonche mugote nyogon juguya summa yursilu Allahu ta'ala iriha baridata min qibali sham o kofe alabe finye sumalendo chi kaboni sami fanfelaye فلا يبقى أحد في قلبه مثقال جرة من إيمان إلا خبرته نوفي سيمالين شيرا مغو شتى توي مغو نمسقال جارة لمن يبايد دسكون كونو فو وفي سيمالين بنيمنا حتى الله كان أحدهم كان في كبد جبل لدغلت عليه هر نو دولا كلن دونا فرد كونو mumini ado nini fi sumalin na cira hari ni mumini ni do na farade kono kulude kono fiye beddo ino fe kinni mina qala samaituha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tumam abdullah ibn amr ayenni hadisa fo akunyen nimme aka cidendela alaka cida alaka tanuna kisibaka nyenni me alaka cidendela alaka tanuna kisibaka wa yabgha shirarun nas mogo jugude beto qiyama be wuli mogo jugude ka wadiyato hadisan min be niciden ko la tajalu ta'ifatu min ummati jahirina lil haqqi la yadurruhum man khajalahum wala man khalafahum hatta yati amru Allahum ala zalika
doko hatta yati amrullah hadisan la nyini sahalenye munye fo ala ka nyamaru kankana nini fiye sumalenye ka mu'minun nimmina parce que qiyamate ni qiyama be wulate wuli mu kam mo nyuma soro dian kono ciiden ko jama kulu te wuli ne kam mantonula nu be ciaka ala budde mo ka ciaka fana ni mo mi nyu demeli toyo mo mi nyu soso o te foy toruma ubeke ala ka ciaka o chogola u demelendo fo ala yere kan nyamaru kankana o ye jumaye qiyama masrunyali fiye sumali min bena ka mu'minun nimina fo o wakati sunna be jiyan kono salafiya be jiyan kono fo ni sumalen ni fiye sumalen cira na ye mu'mini ben nimina parce que jiyan te wuli mo nyuma ka ni jiyan be wuli abe wuli mo jugu ka fiden kari sawre nana akon ni jiyan be wuli ni qiyama be jo dina be bo jiyan kono fo Allah o te fo dugu koloka hari ala to te fo dugu koloka wakati de jiya be wule mo jugu de ka wodi ata ko yebuka shirarun nas ni mo nyuma ni minana mu'minun ni minana ni fi shumale ye mo jugu de beton fi qifati tayr u kateli kata ko jugu kelima komi kono kateli akapani la chogomi u kateli kata ko jugu kelima ani nundi won kele u kateli ko jugu kele la ni nundi won kele komi kono akateli akapani na chogomi wa halami shibai anu be yada nyogon ka komi ewa geletigu komi waraw be warab be se minna kungo kono fe minna abe yada ka chogomi ka mina ka du chogomi ubo chogodela o mo jugu kiyama be jomununka ukateli kata ko jugu kelima ninni dungo keli komi kono kateli akapani na chogomi ewa ube yada nyogon ka komi waraw kungo kono fembe nyaada nyogon ka chogomi wo chogodela la yarifuna marufa ute konyuma do konyuma ye wala yunkiruna munkara ute ko jugun nankariya qala akofa yatamassalu lahum shaytan ko ciden ko wala ni okera shaytane fana be ayereke misaliya ka yereke hada madenye mugo nye koro ka yere ira mugola فيقول الشيطان بافو ألن تستجيبون أتنجابوا فيأمرهم بعبادة الأوثان نو يا شيطان جابا كانيا مريكانا شيطان بون جامرين مني بولي باتو فيعبدونها وبيبولي باتو وهم في ذلك درة أرجاقهم أحسن أيسهم كوتولا فنوكا غرجاجي بسورو كاري ukanyana mayani kabbalo chogobe nyaaw bolo marsali summa yunfiqu fi suri summa yunfaqu fi suri o kofe israfilu be buru fiye fala yasmahu ahadun illa asqa lita mo shite buri fiye kamme fo abe aka aba kanjenge kallamelike pour ka finyeli kamme kosobe warafa linta aba kanjenge aba kankorota puro akafiyelin kamme wa awwala man yasma'uhu rajulun yalutu hawdahu fayashaqu mo folo min be burin fiye kamme o yechedo na bake ka bodo akanyame kammi fen kono puro wo min bala ko datuguni bugoy ka dila ale folo de be burin fiye kamme ale be sawyorola abake kanyame yado folo ewa munun tumbe burusula ewa se barigode ewa chi a chamanchela sisa ka shigi ka jika la misu be miala ni wo bala droni nana sani ka ji soli kolon kono ka dola ube bogota ka do wo nunu na puru ni jika la kanabo mo folo min be israfil ka buru fiye kam ba soro akanyambe be mi o femmi nare wo min bala bake ka bugo kala pour ka woynda tugun abe buru fiye kam abe sai summa la yabgha ahadu illa sayqa o ko fe mo shite to dugo kolo ka fo bebe sa summa yursilu Allah ta'ala aw yunzila Allah ajja wa jalla matara o ko fe
ala be cilike ube ala be jigilike ala be sanji do jigin ka annahu jillu aw tallu ka annahu jillu aw tallu irwaye kala de shikara yala ciren ko jillu e munye sammin be fusu sambe jigi cigome tallu e munne o yede ni ce na ye muso ka fo nyogonya ni la wajibe bo abe nyogonyo ni cigome kabo wodi yato hadisa sarhu bagaw doko tallu ko de ka kene parce que hadisan na cogo wore nana ko sanji mbe nyogon nyoni ka jigi ko min ni ce ye muso ka fo nyogonya ni la wajibe bo abe nyogonyo ni cigome ko ola tallu inde ka kene fatumbitu minhu ajsadun nas ni o sanji nana o cogola o sanji te falen fen falewre o be hada madon fari ko de fale kaburu kono ni sanji ni te falen fen wore fale de ni be hada madon ka fari ko de fale kaburu kono summa nufiqa fihi ukhra o ko fi israfilu be finyeli wore ke buru inna fayjahum qiyamu yanjurun hada madon bu yoro soro jole qiyama keneka nube qiyama kene siranya fi ulaje summa yuqalu kufu bafo ayyuha an-nas hada madun halummu ila rabbikum ayna tigi alama ni mo bora kaburu ko ka jo bafo hada madun ma ayna atigi alama waqifuhum innahum mas'uluna ala bafo ayu jo mo bena nyinin kade ala kan ni don do yanyede ayu jo bena nyinin ka summa yuqalu akhriju basan nar wa kofi ala bafo adama ye abafo tasman ni yoro minye dewna obo qala fa yaqulu kam fa yuqalu kam ubafo alama tasman ni yoro ye mo joliye hadama dewna fa yuqalu kam fa yuqalu ubafo min kulli alfin 999 abe fuye hada madu mogo bakele mogo kononton ani bik mogo keme kononton ani bik kononton ani kononton wode betata sumala munna parce que mushriki ni kafir de kacha silamai mogo bakele mogo ewa keme konontoni bi kononton ulu de beta tasumala abe komi hada madon na kelende be kisi me sebo tuma me cidenye ni hadisa fo sebo ye hadisa na chogowerela sebo sirana cidon ko yin sonja ako ewa minye yaaju ni ma joju bakelem de be bo ulula mogo kelende be bo awla mana nin jama'a caman be bo yajuju ni majuju de la ulu kacca abe bo ulu de la fa yawma yiz wa donde tub asli wilidanu shiba wa donde denyere ni munun sara jiya kono denyere la maw nin kuma ni qiyama sirani de nu be bo ka kaburu kono shibe jeyare siranya koso ku shigi be jeyare denyere ni munun jiya kono munun denyere ni maw sara de nin kuma fora qiyama keneka ajrona siranya ikunsigu be jeyade o yawma yaje wodonde yukusafu ansari ni ala be ewa birifini datuguna ababo gele yawla mana gela ko gelembe be bo keneka doko ala be ewa hijabu bo agele ngana la ado wa nabi hurairata hadisana nabi hurairata bolon رضي الله عنه ولك جيكباما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبون نبي ما لك ترونا كسبك قال ما بين النفقتين 40 تيدن كو أكو بورو فينيلي كلين كلا أني تو كلين دون نيغونچه بيناني ديبو نيغونچه أبو هريرة أكو تيدن كو بيناني ديبو نيغونچه قالوا يا أبا هريرة 40 يوما وكو أبو هريرة kile binani de be buru finyeli kelena to kelende no ngon cewa qala radiyallahu anhu abaytu akumbanna manan tofo qalu 40 sanata
uko sambi nani debuni nyogon cewa qala abaitu akumbanna qalu 40 shahra uko kalo binani debuni nyogon cewa qala abaitu akumbanna mana binani sugum min be finyene fulani nyogon cewa abu hurata kwale todo ويبلى كل شيء من الإنسان نهذا ما دون نكا كبرو كنو إيكا فم بيبي كرو إيكا فري كرو يرو بيبي كرو كفر بغوكا إلا أجاب جنبه فكولو دو وبيكا كولو لا كولو فيتيني هذا ما دون يرو كرو لا كفر بغوكا چوغو چوغو با چوغو دلا وكولو انت كرو وتفر بغوكا وتكرو فيها يركب القلق وكلو فتنة على بيداني تودا ودكا مانا ودي بفنا توهدا مدينة كومي كسيباسما أجابوا جنبه وبيتو كبري كونه دي ودي بكي كومي كسيباسما قيامني على بيكونا بيكا دالي توبي يلي ودكا كي دا كراي وتفر بغوكو تكرو يارو هذا مدي قالبا دي نيني سنو نبي نيمان فلي نبي نيمان فريقولو على يا حرام يا دوغو كولوما dugukolo te nabi juma ka far kolo du cide sara asara cogo me abaka kabur kuno cogo de la ala yulu far kolo haramu ya dugukolo ma dugukolo dugulu ka far kolo do atadu mogo do fana be ala ba ko makaramani bonye ala ka mogo nyuma do be aba ko makaramani bonye ulu fana ka far kolo be to a cogo la fo khiyama do fana be me u cogola ko fe be koro do fana be to a cogola karama la bu bonyana fo qiyama me qaliba ko ne hada maden yoro bebe ka chaya hada maden chama ifar furu yoro bebe para bugoka a bebe tole a bebe koro fo nin kolo mimbe ko kolo ina o de be to ala bi ka dali to yede o ka qiyama wa qawluhu tabaraka wa taala ni ala ko ala minna heraka chakoro taleno wa saraqatil ardu bi nuri rabbiha ala ko dugu kolo jera qiyama do natigi ala kan noro ay adaati yawmal qiyamati do dugu kolo be jeya idha tajalla li haqqu jallan wa ala lil qalaiq li fasl al qada'i ni ala na ya yere bange keneka ka yere bange keneka masamminye ciyaye na ya yere bange keneka na ya yere bange danfe unye puru kana kiri tuguni nyugonche dugu kolo be noro ado ala yere bena qiyama keneka waja rabbuka wal malaku safa safa itigi ala bena malikawu be safa safa kana subhul qudus rabbul malaikati wa ruh يوم تسقق السماء بالقمام ودو سانكبا أبتشي كبو كبانغو جيمان دوريما على بيجيكي مسابي ملكاو با نوفي سبول قدوس رب الملائكة والروح وباسرو هذا مدوني سامبا بيدورو ويو وكي جوالي لقيامة كنكا تلي بسورنيا هذا مدونا ميل دوكو كالي كلا حكي دوكو إنيتا حكي هذا مدون بوشي doka wasi jibe alikaba kurula doka wasi jibe kumbelela doka wasi jibe mo chamancela doka wasi bibu disila doka wasi bibu dakono komi karafe do yerbe tunu ka wasi jukono hada madum be korona philip geleya bolo ubafo anka mugo nyini nimbe ala delanye ala kana kiru tige bekita yoro soro sino geleya rade kiyama mugo bebe be ko ba ubafo ambeta jomfenina ambeta amfa adama keke amfa adama ambeta amfa adama fe ka kuma surunya nan taran fa adama fe abafe ala ko neka na yiri dunne yadu nete siga delil ke mugo yebbi ne mal yare bentige alama ne yere tarun tige alabe minke ne labbi nafsi bi ne be fe mo fe makarawe nyero kunde ne ayatan nuhu fe wode ci den foloy ambe tan nuhu fe amba tanu ka majamu amba fe nyata la ambe minnawa itala delanya kana kiru tigawa nuhu ba fo ne fendo deli ala fe manka min dela fe ne be maro yaka ala deli bi nafsi bi ne be fe ngo fe mankara nyero kunde do ne tese
ayeta ibrahima fe ambeta ibrahima fe ambale fana tanu kama jamu amba fo ita ala delanyewa abafo jiya kono ne galon sabatige ne tarun tige ala be min ke nyere labbi ne be malo yakka deli nafsi ne te foy makara bi ni nyere kunte ayeta musa fe ambeta musa fe amba fana tanu kama jamu ite ala delanya kana kiru tigewa abafu ne mo fagala mi nyamaran ka faga mbi nyere de nyini ne be malo yakala delibi nafsi bi nete foy makara ni nyere kunte ayeta isa fe ambeta isa fe amba le fana majamu amba fo kala delanye alete junubu fode me abafu netese ayeta muhammadu fe ambera muhammadu fe sallallahu alaihi wasallam amba foye ikala delanye abafo ana laha bi o yenne de tay ni nyenne de tay bi ne de beseka ke bi pasgala ya fo o min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asanya wa saka rabbuka maqaman mahmuda aya sura la yullahi ruta cidenye me cidenye reta kena yerede ciden ko le beta la reshi koro abe sujudi bi alaye sujudi ja ala be tanunu do bila nen ka be ala tanunu ye ko ka to jiya ko na te wudu do folo qiyama de ala bu bila hakili la be ala tanunu ye ka ala tanu ala ba fo muhammadu ikun korota ndeli ibe min nyini fen ka kiye abafo ntige ala ikana jigi ikana kiri tige damfe nu nyogonche ala bena ola abena qiyama keneka ka bange damfe ye kana kiri tige ni nyogonche sanka ba folo malika buna jinani hada madende be jo folo sanka ba folo malika bena ka ke arankelenye kaw koli sanka ba folo malika bena ka ke rakuru ka kori wulula sabana malika bena ka kori wulula nani na tabina ka kori wulula durna tabina ka keran kelen ka kori wulula worona tabina ka keran kelen ka kori wulula wolon fulanna tabina ka keran kelen ka kori wulula hada madembe ucela nyala nana qiyama kele ka ewa abafu ya masaral jinn wal ins jinnani hada made jama ewa bi kiru bena damina bo yorobe mo min bolon ni sankaba kere doye ube duma kolo kere doye bode ko bena damina bode sankaba kero duma kolo kero boyorobe mo min bolo bol yorobe mo min bolo iboli la tanfuzuna illa bisultan me hada madende be sekata yorola ite sekata yorola fo della ka sore bolo o della no boyorote mo sibolo oddo o yoro de ala ba fo ayna muluku dunya ayna almutakabbiruna ayna aljabbaruna je masaka be mi yere bonya bago be mi yere sago kelaw be mi liman almulku alyawma bi marale jontai jombe kuma ne jiya kono bi marale jontai jombe kuma ala yere ba yere jabi lillahi alwahid alqahhar bi marale ne ala de tay ni ala min yem masakele ni ala min ka karabe be beka o wudi alkitab baraka fi ubena ala yo fo ayawre kuno o wudi alkitab wa tara lil mujrimina musfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ودي الكتاب بارك غفيو بينو بدا ibe tiali kelaw ni junubo toye usirane nimbuka baraga fe kono bafo halaki be onde yesa an kannata halaki bandesa ni nye letri suku jumaye ni nye kitabu suku jumaye ni nye gafe suku jumaye
ale ma be wa junubu miseni junubu ba ale ya bet jate ka be bila an yede wa wajadu ma amilu hadira mo kelen ye min bara ya surinye lagara wala yajlimu rabbuka ahada alate mosi tono be min bara ya suri ka gafe kono nyagara iba suri ka gafe kono lagara ni nyelle tiri sugu jumai junubum mise mana kumba bala ya be sabede ka jate kabila unye wa kullu insan aljamnahu tayrahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamah kitaban mansura wa yakhrujuhu yawm alqiyamah kitaba wa nukhrijuhu yawm alqiyamah كتاب يلقاه منصورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم لك حسيبا هلكو يوم القيامة هذا ما ده يبارا منك يكبارا اندلولن بكنا إني كبارا بيبوكنا ده ibi kabara gafe iba kumbe nyugonyare adayelele ala bafu iqra kitabaka يريكي كبارك فكنا وكفى اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يري وسر يري مكروس لكلا يبي يكبارك فكرا يري وسر يري ما كروس لكلا يبي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتاب وراء جهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا أدوني مغمين كبارا غفي ديري ماني كنين بلوه وبني سنجالي على بولو كروشي منون كبارا غفي ديري ماني كنين بلوه على بولو كروشي للا كروشي من كنغو كروشي من كنغو ulun ni sonjalen bete katuka demba mari janna kono meni mugo min kabara gafe dire mani ko felae e ulube halakide wala ube bila shayra kono gafe mina chogo fula de bala kinimbolo numambolo do ba fo ko mina folo sabana mina chogo sabana anyene aya min kala ko be kab e wa kinimbolo de ke ki disi fara ka boyni ko felae kabara gafe de numambolo ko ba ke ki disi fara ka boni ko fela ka gafe di man la ni ba fe ka gafe ndi man numam bolo de ita fe ka gafe mina ni numam bolo ibi bolo dogo ko fe ubeta do itege ni ko fela ne ka fo disi de be sara spara ka boni ko fela wotede bara gafe mbe di man numam bolo de nu ko ba di ma numam bolo la ite so kamina ibi bolo dogo ko fe ubeta demani ko felay ubeta doy bolo ko fe ulu tigla mo be halaki de wala be bla shayral wala balimo hada made an kan janto nyiro lo wodi al kitab qala qatadatu kitabul a'mal qatadatu ko baraga fe ubedda dogu tamina ni kinimboloy dogu tamina ni numamboloy وذيء بالنبيين نبي نمو بنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشهدون على الأمم نبي نمو بنا نوب سيريا وكم منتونك بأنهم بلغوهم رسالة الله إليهم وبنا سير وكم منتونك قولوا يا ألك تشيدن الله سوما ولا نشالن الذين ورسل إليهم ولا نشالن المرسلين ألك تشيدن شير أو منما ni ala bawu nyinin ka lahara yalan ka cidon ya cidon Allah shawmawa cidon fana ben nyinin ka yala aya Allah shawa yawma yunadihum fa yaqulu ma jaa ajabtumul mursalin qiyama la be wala qiyama keneka aha ayin ka cidon jabi munna nabi mo beno be sere auka yawma yunadihum fa yaqulu ma jaa ajabtumul mursalin ala ma fu yomal kama dombu wale ayaw aka fakoro jabi munna ayaka moke jabi munna aw yaka shegun yaka maba jabi munna
aka jamana kallada ya jabi munna aka kabila kallada ya jabi munna ma ja jawtumul mursalina ibe nyinin ka ciden de la ibe nyinin kai ka kaburu kono ciden de la ite nyinin kan ma folo la ite nyinin kan mokela ite nyinin kan ma korola ite nyinin ka jamana lada la ite nyinin ka kabila lada la kaburu kono ibe nyinin ka ciden de la ya wa qiyamah kene kala bi nyinin ka ciden de la na ya surina batulina sunna shira qiyamah kene ka ina jabudi ciden de bena shira auka فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك لهؤلاء شهيدا يوم يود الذين كفروا واسوا رسولا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سورة النساء ألقوا منتم هذا ما دعوا أو بك تقولي يوم القيامة دو منتم بنيو كشير ناتي nye muhammadu fanan nati nin ciden fanan nati akake sere auka odo ni mugo min ni e sera qiyama kene ko ma ciden bato e ma ka sunna bato e tunta ka tashira ka ala ko e beke chogodi wala ni ciden na kana sere e ka ko ye ciden yalla ci ema aya suru ciden ta e ma amina e ma barake nai tariqa wurini sira wuri de tumba bulo ka jamana kono ko jamana yella da jamana ni tariqa jamana de abban naka ciden tata ala ko ciden fana de bena shari'a ke auka ala ko na ya suru e ciden soso eni ciden ta ma se qiyama kana ka kuibe ke chogo dola ako do mugo munun kafir yara ani mugo ye ciden soso ako addo uba pe dugukolo ku kunu akada tugu dalaw kana ye dugukolo ka qiyama keneka mugo kafir la masira qiyama keneka mugo sira qiyama keneka ene ciden soso ima ciden ka kuma mina ima ka tasira mina tasira wore de tumbe e bolo bato chogo wore de tumbe bolo minte ciden taye adu qiyama keneka e banna ka dugukolo ki kunu law tusawwa bihum al-ard iba fe dugukolo ki kuna kadda tugi dalate wala yaktimuna Allah hadisa ado ute foy dogo alala bede bi be yere de bi tafo yere de bi yere jalagi an kana nyogon nege an ka tugu alaka ciden ko ni min nana ibe nyinen ko de la qiyamah kanaka o de nafa be kan ka tugu la wajiya bin nabiyina وشهداء أي شهداء من الملائكة الحفجة على آمال العباد من خير وشر أو الشيرو فنبنا قيامة كنكا شيرو جمع ملكات تنغالي كلا منون تنبون نفع يكبارا أهيرا منا جغما نو تنبا سبه ولو فنانوكا غافيو بنا وفنبنوكا شيريادي نو يمان دي سبه نفع ubena kasera kenoye nuye jumande sabe nofe ubena kasera kenoye ewa eyere kasufe ufana be sheria ika dugukolo be sheria ka yawma iji tuhaddisu akhbaraha yawma alkama do dugukolo yere baka tibariya befo nunun be sheria ika hadamade wa qudiya bainahum bil haqqi ay bil adli ala be kiri tige joni nyogonche nitilenyay wa hum la yujlamuna odo ala temo sitonyo nini hera sera bo jiri de nini juguma min nana bo sara juguma de la naka tilenyay ate mo si tonyoy qala Allah ta'ala ala qala min qurta aleno wa nadawul mawajin li qist al yawm al qiyamati ala ko mijani tilelew ne ala bu jo qiyamah do ka baraw pese fala tuzlamu nafsu sayya ne ala ten nin toro ni foye bal magbara gafew be nabi nyumu bena ka shere ukamantonka malikau bena ka shere eka dugukolo be shere eka ere ka sufe be shere eka mijane ufana be baraw be suma alati mosi tono wa in kana misqala habati min khardali atayna biha hada made ikanyuma na kera khardale munye afenki sile mado de munu nye burusuke abe boyoro dola muso tumba akishe goshi uba kishe goshi ka ke sabune aka sabune tumfime afine ndo kirikiri
aleni habbatu sauda de bolendo kardal yode so nin ko ngati makka jamba punce kardal yode fen fi mandade mo tulube bola folo muso korba tumbake sabunai afinendo komi habbati sauda ni kan nyuman kera o fen kise fi mani nyuguna de alaba nati ka do kamijani kono abesuma wa in taku hasanatan yudaif wata wa kafa bina hasibina ala kunni ala wasara kursi kalai wa qala ta'ala ko inna allaha la yajlimu misqala jarrati misqala jara hakke dengenye bileni fitini hakke alate mugoto nyona ilagara wa in taku hasanata yudaifuha dengenye bileni hakke nino nyumande nana ala mallagara aba jidiyede wa yuti min ladunnahu ajra azima ayrebe sagi kasara bata yerefe kadima ala ko ya wore kuno li haja qala ninde koso ala ko ya ufiyatu kullu nafsi ma amilat ala yen ninkelen kele sarani fenye ye mimbara ay min khairi aw sarri ye hera mimbara ala bi sarano ye ye jugma mimbara ala yu sarano de wa huwa a'lamu bima yafaluna jonye bara ke ala ba bedo ala be jonka bara bedo abe be sar qiyamah ni ka baraketa de nimminye hera de ka bisara ni herai nimminye jugma de ka bisara ni jugma wakati serambalmo kunu nintum be seka kala afleka bi dersu yereta o yere nyabbe amade kata ambe ala deli qiyamah do ala kan suturai ala kanam maloyai ala kan suturai ambe ala deli de pijian kono fana akanke mugoye mugo mununye tawidi tigiye nube ala kelempe batu nute fen faraka ambe ala deli de pijian kono kanke mugoye ciden ka sunna na kasirabe yoro anko nyini ala kala dunya wala ka bara no yanye an kanyana maya kasaka anna ka do kaburu kono anna ka wule qiyamah keneka ambe ala delala ko kanye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aya biyoron shege